Produk Prasnam mentaka sengi nak kalian jong ke VVP kala ai ke kubur ba nak kalian joki kin yalam yu pai ba jong ke rikasi ban yat sakmat ban lej dawa nau chief minister jong ke jela ban penbej shwa ya ka reservation polisi haswa ban pentrikam ya ka star system pat ban pensange shwa ya kita ki kam ki jingtung kam tungjam hapo ki department ki MPSC lane kinu ki department ki bayahap pat jong ka state government khanang ba kanum don kanu jing dunong lane kanu jing ta siliang ya ki pai ba nong snong hang ne po ke jelate mentang ini lej ban saki ban ngilej ban ai mensim ngilej ban kersan namta kan ka inisiatif ka ba nakaliang jong ki dalam jong ka WP ki ya sakmat mentaban yalam yu pai ba ka ni kenti yang kejongi ingin sedang nak ia kini kejingkuran yang kepingin yok yang kata kena buat kira orang bak perhatian tentang ini ya kejingkuran ke bakam banyak bakam pensya cucu nau persen orang badu jongi bak adan wala bersayumat dengan keren cium-cium juga poa mentangan khot nengkong yai Dr. Ricky Sengkan Gubernur General Secretary juga parti menai kejingkuran pediang sobha kejingkuran matpang nagamanta kini kejingkuran ulang menjongi hakani poa nagamanta kini ka por ka koridor ka kum ka party ngalai penbaik bang ngalai penbenaru agar ka press conference ka bangedang lapan ai ka pratarik bat ngieng ka por balai kublai pi way ki balai wan nakaleng saudong jogathain rikhasi jaintia ya ka pen kalong ka dak ka pen pau ya ka jing thlang bar ka jing angnot ka jong pi hagaban kershani ka party kabadon yakani kamat kabakongsan kaba pemanlam sya ke sarkar nagaliang joko parti sesi senya kuble pi baro kebelawan syakani kajing hot kajongi nagam takani kesni kaba kongka parti ngilat ban ahai ke city chief minister aga bede bat ka kam kaba ngit baro nyetep Kabide buka roster system, bat ke reservation policy. Yaki benta ki bak kampanya, ngane haki parlok ki jonga ki ban kenangilam juga party ki barang ai ke jingkren halor ke neke issue. The session scene ai kuble pi way. Yaka por ke pi one bat kumjo ke press ki bai don bat ni nado menne bat haro mentah kubation. Oleh sebut Dr. Ricky kejingkuran pediang ke jompi mentangan khot na yu MLA jong mulai iba Braister mabanyang bayin ai kejingkuran ke jompi ni kong ngamla kham da penpau ya kejing su na kam ta jompi VPV kibla pediang ya kejing khot subha ba kejing wer na kaliang jong party hangani por hangani stengski ba ni ke jamiat ke bamenta na kam ta kejing temu na kaliang jong party ya ka ba ngila penbet ila penmena bangin let ban ai ya ka memorandum hakamat jong chief minister jong ka jela ka jongi hoi na kaliang jong ka party na skwa ban pun mau ba kani kamat ka bangira hadu kani ka por ba ni klipat ka bamenta kani kamat ka bangi ila let shu pai ba haswa jong ka election ba kani ka we na kimat ki bangila penrung ha ka election pledges ka jongi ka jingkular ka jongi hakamat jong pai ba habang ilet hagani election ka dang sudam barkom ka party is go bagare ka kamram ka jongi upai ba ola krishani gi hagani election halo kita ki nongrem bagare ka kamram ka jongi bagin simkhia ya kani ka issue ka ba omdei tana kaliang jong ka party renga tet scam rupan bana kaliang jong upai ba khamtam na kaliang jong ka kum ka judgment rio barukum khasi isu tu bakane ka issue ka bangala issue teng baro sanpui tli kisnem barkata galong habide bakane ka reservation policy bar hagju kapor khamtam da ka jing rai jong sarkar ban pentrekam ya ka roster system kumba galong nadu minshim snem arjar arpuar ka rukum pentrekam ya ka kalong ka bano siliang bat ka bakta yang ikum kejat penrio ho ngem doni ai bankren ya kiwei pat ngai nakaliang joka party isgo ba habang isgo tu ba ya ka hok ka jongi
lasya ban simno kadai ka kamram ka jungi bangin wan sikmat ban yakun ban hakaju opor ban pan ya ka jing kesang ka jau pai ba hakani ka janmit ka bamenta hoi ngam num da bun ktien hakani opor ka bamenta ngai na kaliang ka junga na pen pau ka jing kublai ban nget skem rupan pinum klet ban don kat ban ni hakani ka jing kun ka jungi hagide ba reservation policy bar kham tam rukum ju ya kor kompentri kam ya ka rooster system Kemudian sibun baik, wala kalong kebelang kot, dari pihak ai bah ke sok pudung, bagi pat bah kibawan sini ke jalan, kin sotro ya kemat bagi parti kalami. Mentangan kot nak iu amale juga selang ngot, iu bah ada kat nangrum, mana ai ke cingkuran ke jongi. Ladang yang lihat mengipat mentah, mana upat boleh. Ai ke burung, ya pi barok. Kibla play ke por ke koridor ke jongpi, kumangila kot lawera kerteng jong VVP. Bagi badon men siam baso ya ha pada ki isu nganget bagi wai bam siam nala badon kamut bakim ya ha rena mar ki dau lesi bama pan kia le nganget skam bagane gede ki isu ke hadapan kolar hau pai pa mangela ya isya minta lasan puwai tu lagi Islam ki beladap dia enough is enough kani gede kasur ka bagi kuat Batang pau dah kabasai, ya ke government, ke MDA 1, but 2 ke 2. Ai buram kham tam, yal baarden, ubreu nongilam, ubangandang penkenau, by in the absence of a strong and effective leadership, the revolution is bound to fail. But in the presence of a strong and effective leadership, we are being able to revive, to restore, and to transform our beloved state. Ani kapor, ikuan penpau kendiat, bakadai kapasongnya, kapasonghok, bat kapasong nongrem, kani ke isu. Kini kepada suki, kiong na. Bagi lesa surok nihapan wan ngina pendap la kajong ke kamram hapo assembly tang bakiong bagi mdan nambos himbut bakin kentanyo ngiko ban kena basai bagi mdan ke nambos hapo assembly ngidot ke nambos yapi upai pa bagi numa ban syuaisha namar ke reservation policy kadai ke kemir ke roster kadai ke terat namar jong kam mentah barsaya no si sedon hak wedai barka rokom pentrai kam ya ke roster system baban pai pat ke kemir kadai ke reservation policy kabelum outdated ban jong kam ban revamp ban pertama ya ka len konta mengikum ke VVP ban mapi kum pai ba Ubangyong the voice of the people party. Ka voice ka jongi, ka voice ka jongpi, ka voice ka jongi lang paro. Ngin pen ki, ban pen urlong. Ya kani ka jingtumu. Namar balay, lasu thok, lasu kor beras kata. Kiong hana, bakadai ka policy. To tepsai, bakadai ka conspiracy. Kamdai ka policy. Kadai ka jing salah, kadai ka jing salah. Persya, yaki kon sama. Jong kejait penriu ke jongi kamut bagi long komunal kamut bagi isi lene bagi sun ye kiwai pak kejait penriu ni ko apan kada basai ngendam polong komunal ya kene ki isu nrei bisara pipat manoba temu ban polong komunal lemba ki isu tanghe jengla asap jong chief minister namadu yu atak ya kita ki nyangkomu hapo kabinet kararmut sipo he wah usim kabu uchi minister ban pas ya lembaga kabinet hari ka roster system ban pentre kam babani o kabu par collection nako abang bitangkan ni bakani ka reservation policy kam day kabalong an kalong purely illegal kalong highly illegal kalong beyond
Kelam legislate dia ka, kelam pass lembaga cabinet, kelam pass lembaga floor of legislation, baru kelam masen lu governor. Nama kadau, ngong ye pi tangan goi, tu kan persiap. Ngen yakun, hadu pengindayo ban pelokam, yani ke cek tibu, nak bentak ke bet jembiang, nomor adian sampo, selam kipor. Mata sampo itu selam gaya, menbawa sampo, selam mencap selam, nganak perkemau, bakam dei ke jele, bat kikaro. Kamdai ko bagi isi garo, kamdai bagi ye je kasi, mereka ye pi, ilong so concern, iku sai pat, bagi pe, ya la kacau kecela, sampo senem, jaga kan kiu gahia. Debat kadau, kani ke isu, ko mangi isu mata, ko jelam je ba aten, ngen pen, ngen ya chokang mereka la piu pai ba, hadu, bagi ne yo tau so, ko bolong ke jingjong ndai jogi ko parti, mereka kecela, hamtam, kikon sama, kibadai hok. Nomor kadau saya wei pat bakwa pengemau pi. Boleh yom badam kam. Banpai syaka kami kepada reservation policy. Nomor kerkon constitution kedai tangka jok lain kiling lang pat ya akademik. Kau solusi badam. Kecil tu nom jok jela kedai begitu iki kur sama kibatubit. Demat kadau kau bersupai sebagai kalian. Nak kalian ke akademik, nak kalian ke boleh putih, nak kau ipat kicai penrio. Siteng nanti kau pai no, kan no kacung tu nom, ya kecela. Tikim kuat man keren, sibol pelat kiki borok nomor kapor ke sabatai. Ngingin, pat kumbak ngingin ni kuat perkemau tani kau wei. Ngingin su, ya ketien, ngingin ya kakap. Tani ketien, boleh sibol, boleh dorkat. Kami dorkat. Penpau syaban khat kerani persana bado. Umat makan hi hakakat atau biografi jungu ulang. Ladaka keserkar kat hawi gaan kibalang persya ayu pai ba. Dari ka kamram jung pai ba. Pan penghalang ya katakaan kabagi tahu persya ki. Mentakan khatu baarnan ban gran man persya ngi. Hana mentakan de kamat kebadan kam na mentakan awai jung kon ki persya jungi. Baarnan siu ka po jung pi ban gran yang hilang hangani ka po. Dagaba Burame yai Ba Syam Berlang Renja Ibulang U Joint Secretary Jangka Parti Ibashim yang ini kebenta ban penyak yang ini kejingalang agani kapor kebenta ki Noilam Jangka Parti Nadu Dr. Ricky Singkan Ibulang General Secretary Jangka Parti Dr. Karachen Ibulang U Vice President Jangka Parti ki Emily Kijingi Ibulang Langut Ba Livingstone Kharpran Beladan Rekat Bangi Kinong alam juga parti kibubun kemudian ringkat angni. Batam tame ya pi ki patba kiblawan syakani ka jingpot ke jingi. Hadin bangi ngilarai bangi nik bangai pat ya ke siti kabar nagam ta kani kamat. Ngilasnori ban yuweri ki patba bakini pen senram khnang ba ka sarkar kan tip bo patba uai ke jingkershan ya kani ke jingi ki jingi nam ta reception policy. Tiga jingkuplai ke jangka kelong sepi baru kibelawan syagani ka jingkhot ke jingi nilakhat lingba kilat patai kubor batnya sipentep ba menta ke sengi kinoelam juga parti kini ban ai ke siti ya ke sarkar agakti ke jong chief minister bat ke jingdawa ke jungi hagni ke kinti ke bamenta kalong bare ban pinsenge mardor ya kini ki jingkhot apply kam namarngi bahadin bangilaya ki hadin bangilaya keren kumno bare ban pensange shwai ka roster system hagani ka jila ka jungi ka sarkar kala pen step ye ki kam khot kam hagani ki si man lagateo ki khot application te namar ka tangi snow ba langi nisha baga sarkar ka nang khot ban pendap ye kini ki post ki ba like kumagala manta hagani ka dur barangani ka rukam kan long ka jingdo nong ka bakrao tingi snow thu baga sarkar ka kwa ban delay ye gani kamat ka kwa ban pinsuki maraga juga por kalanang khot ban thep kam man lagasni te dei namar ka tarau ngi snow bakala dei ka por ban ningkong e ngi dei ban dana ka sarkar baga dei ban pinsange mardor ya kini ki interview kam namar kani ka jingle ka jingi ka dei ya gani ka mat ka bangile keren baro ka job reservation policy ila keren naru ka maningkong ba ngemdon ka jinge ya kata ka roster
mereka tahu ke tendrai juga jinge ke bami haba pentri kami gani roster hagani ka por ke pamenta kadai lingba katai ke reception policy lapan khaya ke jinge na katai ke reception policy namar ka jingba kam long ka ba shong hok le singala banong kam long ka ba piang na kamta jong kini ki ar ki jat benri ki shong hagani ke jelami ke halia ila banong kumno sanpo la lai busan hapor bengi bha ngin bha begini yok benta markat ju kadai kata ka ba penlong bahagini ki sni haba ka sarkar kala khot ye ke interview haba la artai ki post ki balai ki samla khasi ki sedang ban ot ki kme ki pa ki sedang ban ot namar ki bar dalai ka kam shipotli nyo kan le shatai ar le si kan don hangi lani lai kan don hangi kata kadai namar pa ka rukom bha thungkam lingba gani ka reception policy kam long ka biang dei namar kata kata ngi laya kren komban supin kamau ngi lara ya gani hapo assembly chief minister ulah jawab orang balada kim snow ya kin lecture ying kashiri nganget kumpoi perhat bagai ying kashiri kan ai ke jawab bagani kadai ke kamram juga sarkar ban thawi ke polisi ban pendek kadai ke kamram juga sarkar bat ke ying dorbar thawan kamdai ke ying kashiri ngisno thu bagi nangalam jingi kibadana secretariat naga por Singapore kim jukwa ban wengi ke jie kibaga judgment riu ke gendo dayola kinyat segediang kinyat segaman kinyat keleng-keleng kimtre bansim ya ke jingket kli ban mentaru kiko ban persang ban nyat ya ni syagaying kasri ndre metam dan la dan linti dak moi pat kila snow thu bagian hak ban le ye baka voice of the people party kumba kala kulal hakipore la election bangini khi ya gani ngilai kran po assembly ngikram jiat bang election surok kumni la do kasngi ke benengkong ngiem kwa ndrengi ong bala daga jaka ya tai kare ke jaka ke bangim yo pun ban galat ban kren lani ke sarkar kam kwa bang ini tai ngini thiri ngini ke benta ngin hapan mi menta surok ngasi kwa banong ye phi baro ki ba pai ngini ke por ke bamenta kani ke jingdawa jingi ke ba etam kamlang ko masuk pada sarkar nang tono ayar den wan ye kren me kwa kuno ye pen baik kanam suk punta dena mar kata kata ngi lek keleng-keleng ban pensai ki pai ba bagi naik ke jingkir siani laringi don ye ke jing snow kit kri nam dagi khon ki ti ka pateng ke banwan don kam ban pen baik ye ke reception policy haga jaga begini yo ye ke jingkir sian ke bakhlain kisdang mi pemban ki jingkan tho kisdang mi pemban ki jing penting kok tempan bani tip ki kelen juga tu reception policy yo long bolong po manipur na balengis penyahap jubor baleng le long kum kita ka manipur ngiang ni ngita ban penbai ki klamang bawat ai kam show kita ki wei ni klamang pendo no ai reception policy ni shuang penbiang ni klam dawa ban pendo la dawa ban pendo tekan ki kan ke thamang habang yang kani ke polisi kambiang te ke no siniang tangkum tar mlong syu temot dale ka sarkar kat bagale nani smam mlong syu nar bayo ka khi ka thma bale kan khi ka thma la ka sarkar ka don ye ke jing ke khli kanum don ka jing khi thma ani ke jing penting sngo ba kita ki perlok goro imat dei kendu ingi ke sia bam imno ngalet mangani sepo nong stan ngani thoi phi ngai kendu iki samra goro kibiri ki nong ki kam seng balang ilai kran ngi shandor kamdai mengi ngele athwa maki kamdan gono no ki kran pursha ndai teng la persang ban sna jubor ya kam mudur kam perkhat khnang bangi ngin kenran dia no banya dawai gini ka ho te hato kalong se bingine sangeno ngin ha ban saya astang la daga chat biru kamai ke jingkersha kata te namar ngi kemele nam ta jungi ngi kemele bagan mentoy ka voice of the people party ngi khon ngi gani ngi da ba ka sarkar kan penbek khnang bagan ka jingmentoy ka bakrau yaki samla wat kam wat jam kanam dei ta reception policy ke bangi ha ban yaki kiran shibon ki policy pendo kam jong ka sarkar kibra pinyam kthang yaki to ki longing ki longsem ki badu no ka kam ka jam ka jong ki sarkar
Haga jaka bagan wanra iki polisi tahu kam. Kawanra iki polisi pindo kam. Kinai kai iki bela trade ki alpolai posnam. Penmi kikendan bagi di ban pas kata bagi ban pas kata dan pas duk kam batla buon ki baduk kam mentah. Udoyong ki bakai doyong. Kiba kai ding. Kalau kerja ni kecingin jigi babun. Haga jaka baga sarkar kanuan ra ia kerukum penteri kam ke bajanai. Banikai ki beri hukum no bikin pomding. Banikai ki beri hukum no bakin ti doyong. Lakhang ya kata galat mentah. Bon degi hajar ki baim. Ngamngai bakum gino yalam ki bastat maringi don gejik tri bangin sukhang lut ya ka kam kat ka baki pat baki tre. Ina ban sno tho ba au pra ikana skul ki dang phai ki dang i ke jingkerman. Ikana samlang i ki kam duna. Ti ni ba kasarkar kam shimlawan ra ki polisi bangin yo mentolang bangin kiulang. O ki kop ki kren sarong ba menta kani ka sarkar kalala ban play ka kam doyong. Hawa kitu ki bayo e ka mining list ki yo na ka sarkar India. Laring election laring analyze ba laring perkhat bha ya kani ka jingyo mining list ki jungki company ba play yemlong try show ye ki mar po khndo kani ka jala ka jungi. Kumnong in kemen. Kini ki ki bangi i. Te kumju kan ngin ha bani ki ki babon ki wei pat ki mat. Kani kani tak kecing sedang jong kecing aki. Ngangai pa kani ka senam ka pemerintah. Kani kani kecing aki ka beningkong benang sedang daga voice of the people party. Empat dah lagi mami bani ki mentah ka senam. Yang sedang mangi kum mangi dak pular bangini ki nam tau pat ba. Nei tanggoi ka bang aku ban ban kani ka po. Ngi da sngo kya. Ngi sngo ba kani ka mat ngi la jo thia do dam. Baro si bana mentah ban lek keleng ban pensai. Kat sabalai tili limba gilat patai kubur kipat ba ki aga jinggershan ka sarkar kumbakaro mentak ngatrai kilewat wiat samdaki ke MDA tu mentak ki balai ki ba pleheng lakhot tang itu ba ko penkelar reservation policy tang itu ki ba ko pendek ngarang fi kan bu jinge yangi kom kinong elam ngien habi ki tamangin habbiat kapor ka bakham jrong lado pada umi renti nganu tanong bagani ke isu tangkat tu kane por anla ban penbe nrelar ka juan jigi pada laringi khot se jiki kalong ka betuna o ka sarkar kan dili kan penslam ban mano badonong ngim donong mangi namar ngi la khot ngi la wer ngi la stang namar kata ka don kam hakini kisni ki banwan pandangi ngi la penbra pada ya ka jigi bagi pada hagari ke jingi kin ai ke jinggershan lagi pada hagari kemai ke jinggershan ngangai sarkar MDA kan num patiau ya kata ke jingdawa ke jingi kinong sawat assembly ngin num patiau sabar au ni khat tentang sihali le ayu ngatharai lada ka don ke jing smokia yala deben i ki kmat samla ke babon agani ka por ka bamanta non ni khat ya mentah taman sulit senram ya ngi kum ginongelam ki bani ai ya kata ka siti syara sarkar telada ka dei ka jing smotu ba to dalai ki dengan saidon benta ya mentah ka sngite e ki manang ele dok ki wei to ka dang biang nai la ka jing ki ka long ka tlat agini ki si ki banwan manoi phi lese kala bano ke jing ki ka bangi la lese banumpoi sha ka thong namar kani ka tran kam ya ka bor ka jung pat ba dei stang ka bor jung pat ba ka bala ban pin ko ngo ya kani ka sarkar ka guman namar kata lingba kani ka jingalang nga khot ya ki pat ba hagari ke jungi bro ko we bala ka voice of the people party kashimi ki sin jam bangini ki nagamata kani kamat wat num benot ya kapor ko jumpi wat num benot ya kamenta yo ni feel ya kala shy kala shisi kadai bagi benot parat ya kapor ban ai lesi
Hendrai kan mau ka don ka jingta ka bakrau lara ka sarkar ka I bagi kita gibami sya kata ka jingkhot kilong tang kindiat le nang ni syakmat ni trai tenge nang ni syakmat nomor menta ka ski ka sithi ka bangi ai kanum long kum ka sithi ka baning tong ka bangi ai ha ka hendrai trai jong uyayong hendrai trai gila let gila ai ka jingtho ka sarkar gila karpat bakan khot ka special session bangi ni kren halor kani Sarkar haduk menta kampat respon ya ketua kesithi. Tak kam lelai. Kani kesithi ke menta ke bangin lek tanah ke dei kajing bupor ya ke sarkar bahapo sapu prakenta pidai ban penmi ya ke notification ke pensang elot ya kam thung jam. Sapu prakenta ai. Sapu prakenta ai por. Bat ya ke jingi ke jingi. Ini ya syahmat. Lalu papa wai ke jingkershan ke sarkar kan hak banle kumta ngala community mementa ke ski ke sarkar kan iu papa babun nor ke jingkhat ke jingi iu papa kalong baga sarkar kan iu papa ukershan ya kan ke jingile ke jingi kade kata dau bon gi benengok beli barten serat bali asitiru birkhat papa ong ya wer kenang ba ke sarkar kan tip bau papa ukershan yang ke Voice of the People Party hagani ke JK ban penbet yang reception policy ngilet tanai mentai ke sithi ngilabu por sapu prakenta larakot ke sapu prakenta nya hapane khibe bagi community banda ke Voice of the People Party kala penbra yang kita gi program JK upata unum benot ya kapor upata un bo swai ki ki kam sedin ngin sai pe tong ini ki lang swa ban penbet no ya gani reception policy kidon sibun ki pat timat ki bangi ha pani ki doi menta ni kwa bani ki swa halor kan reception policy bat kumrang kadai ki ki kam dai bagi tumu persya ya no em namar kata na kerpat ki badan hakalat patai kubor semua penai ke kubor ke besyai komani keren baga JK ke dai yang hak ke JK kam dai ban peduno ai kata reception policy ke JK kalom taman penbet ba ya kani ke policy ke bano siang ke bambiang apreng jungi bakini ki para garu kuji bangi kata ke message kan let syapo garu hills namar ngim kuat bakini ke policy ke jungi kan penentoy ya ki priyo ki bashabar jong jela ke jungi Igwa abang penting na bagani ke polisi kadai ban penentoy ki para garo ki beran hamme khania amdai shawaipat desi ki para garo ki beran hapo garo is kila ban tu ina ka changa hok namara ala ki waipat namar naba chumne ke chilla nge kanong ke jikku ye ki ru bati ru nge ke smokeman mangi ki nam ta jong ki ru ban prio ya la jong ka baha bat ke hok ka baki de Koki pai bawi, itep, ilayo cingtep, bau chief minister, bau deputy chief minister, Kimdon Hashimo, kila hair sedeli, ngamtep bagi ting haduk kane yang PPP. Banglawa cingtep kaya kakam kebakerki kata bahapanya mana smith mana sport Delhi, hana Bandipan International Airport. Tanggal apa ni rumah putri Gambhala Lipan International Airport. Baik putri bahagi ni kepada dalam lupa mata. Kali tanggal tahu bangkian. Nama berhimmat tangi kinangalang jangka Voice of the People Party. Angilong di bertuna apa di tentang samut. Kamat ay itu kesiti hang noruk melelai. Ay kimot ban insult ini. Ngimlei ay mengikiam melelai mata. Ngin tak di kibrius ke parti bikin ay. Ngimlei ay mana? Ngilajit by Dr. Karajan, Ubrong Vice President, Dr. Ricky Singkon, Ubrong General Secretary, kinlei ay kata kasiti ban penpoi. Hak office ke jung Chief Minister. Lani menu bapadiang ngim dok watip thani kata. Tabakan poi post secretariat kalabian. Lakin tep the Voice of the People Party kalabu por salpo prakenta badai ban issue ya notification bandai show ban kat interview kapan pala ban penbek ya reception policy kata kadai kajing temu kajingi tengangit bagi pat kibuan hane kapor
banon ban skap banon ban sunran lem ngatrai pia minjur ya kata kapor ke bangibu piminjur na me kata sapu prakanta kibawan sa kecingalang na yang staywan lang no sini rakti peminjur kibawan ban agresiani wan sini ban pen itrat kibawan setai nasyong stus nasyong kenrias kersian stus pos wan sini wan hang ni habidon mentalan kita ikut yang setai ru lari berkuah ban kersian ya ke Voice of the People Party kinwan hang ni asna te kumbalang ba kacing temu ke cungi kedai bangin lai pan ai ke ni ke siti ke bangin apu Nangar bangin ay khot ke bhi ki pai ba ngin hak pan kli phi min jur na be gani kacing bu por gji lara phi min jur nginum le ya amar gani ka kam ba pai ba phi min jur na me ta por ke bangin bu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn